Hi guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, we will learn three important words. Use, 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 used, used, and used to. Okay. Used, and used to. When we pronounce this word, this D is silent. Used to. We say used to. We don't say we used to. When we write, it is written like this, but when we read it, we say used to. Okay. How do we use them in a sentence? አረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት እንጠቀምባቸዋለን? እንዴት ነው የምንጠቀምበት? ዩዝ የሚለው መቼ ነው የምንጠቀመው? ዩዝድ የሚለውስ መቼ ነው የምንጠቀመው? እንዲሁም ዩዝድ ቱ የሚለው መቼ እንጠቀምበታለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ዛሬ የምናየው ይህንን ሶስት ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ሀራ ከኑት በረኑ ዩዝ ጀቸ ጀዱፊ used jecha jedhuu fi akkasumas used to kan jedhu kan used to din silent dha used to hin jennu used to. Okay. use means fayyadami jechuudha. use ማለት fayyadame ተጠቀም ማለት ነው። used jechuun ammoo the past form of use. past form used jechuudha. fayyadame jechuudha. used yoo jenne fayyadame ተጠቀሚ ማለት ነው። used to kan jedhamu immoo wanta irra deddeebiidhaan yeroo darbe amaleeffannaadhaan godhamaa ture. asitti used to kanatti aane always used to plus main verb ማለት verb ዋን ማለት ነው። used to ቀጥሎ ከused to ቀጥሎ ሁሌ የሚመጣው ምንድነው? verb ዋን ነው ወይ ደግሞ main verb የምንለው ማለት ነው። main verb ነው የሚመጣው ሁሌ ማለት ነው። therefore now we will see their usage in a sentence. ፋይዳ ኢሳኒ ሂማ keessatti ilaalla jechuudha. አጠቃቀማቸው አረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። asmaan warri ቪዲዮ ከነ ilaaltan ሼር ላይክ ሰብስክራይብ gochuu hin dagatinaa jechuudha. Okay, now for example, when we use this word in a sentence, ይህንን ቃል በአረፍተ ነገር ስንጠቀም jecha kana yeroo ima keessatti fayyadamnu, for example, I use ማለት ነው እኔ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እኔ ነኝ ፈየደመ ጀቹ I use. Okay, I use a pen. እስክሪብቶን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እስክሪብቶ ዮካን ፔና ዮካን ቀለመን ፈየደማ ጀቹን አስቲ full stop. I use a pen. This is how we use this word in a sentence. I is subject, use is verb,
A is indefinite article. Pen is object. The object of the sentence is what? Pen. The subject of the sentence is I. Okay. If I say I used a pen. I used a pen. አሁን ደግሞ ይሄ ምንድነው? ፓስት ነው። ይሄንን ተጠቀምኩ ማለት ነው። ከነም ፈየደም ኩኒ I use a pen. ስክሪፕቶን ፈየደማ ዮካን ሞ ፔናን ፈየደማ ዮካን ቀለምን ፈየደማ ጁ ስክሪፕቶን ይጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ used የሚለው የዚህ ቃል ፓስት ፎርም ነው። ያለፈው ድርጊት የሚያሳይ it is used is the past form of what we said. Used is the past form of use. Therefore, if I say I used a pen, yon jedhe maal jechuudha? Scriptoon fayyadame jechuudha. Scriptoon tataqamku maalatudha. Waan darbeedha jechuudha. Scriptoon fayyadame. Garaagarummaa isaa hubattanii ልዩነቱ ተረዳችሁ? I use a pen ማለት ስክሪፕቶ ይጠቀማለሁ። I used a pen ማለት ደግሞ ስክሪፕቶን ተጠቀምኩ ማለት ነው። ስክሪፕቶን ፈየደሜ። I use a pen jechuun ስክሪፕቶን ፈየደማ። I used a pen jechuun ደግሞ ስክሪፕቶን ፈየደሜ jechuun. Okay. Afaan Arabaatiin I used a pen. I used a pen jechuun astaqdimu qalaman jechuudha. I used a pen yoo jenne immoo using kun fi'iliidha. Fi'ilii maadiidha jechuudha. I used a pen. I used yoo jedhe istaqdamtuudha jechuudha. Istaqdamtu qalaman. Fi'ilii maadii ta'a jechuudha. Warra afaan Arabaatiif kan hubannoo afaan Arabiffaa qabaniif barbaachisaadha jechuudha. Kun fi'iliidha. Kun immoo faa'ila jechuudha. Kun immoo faa'ila. Kun ammoo maf'uula jenna jechuudha. Akkasittiin adda baafnaa jechuudha. Okay, now let's turn to this word. Use to plus verb 1. Use to plus verb 1. Use to addattiin fayyadamna. Verbi waaniitu use to ti'anii verbi waaniitu dhufuu qaba jechuudha. Use to ka use to qaxxilo ግዴታ verbi waan mamixaat አለበት. Or next to use to we use verbi one or main verb. Okay. Now I used I used to ከዛ ምን አለ verb one እናመጣለን ማለት ነው። ይሄ ራሱ ይሆናል use የሚል ራሱ main verb ነው። verb one ይለጀጁ using I used to use ማለት ይችላል ማለት ነው። I used to use ጀጁን እንደነ I used to use a pen. I used to use a pen. I used to use a pen. ማል ጀጁዳ I used to use a pen. Hiikaan isaa kan olirraa gargari jechuudha. Wanta darbe kan irra deddeebiidhaan ta'aa ture agarsiisa. ያለፈ ድርጊት በተደጋጋሚ እየተደረገ የነበረ ድርጊትን ያሳያል ማለት ነው። በልምድ ከዚህ በፊት ልምድ የሆነ ነገር ነው የሚያሳየው
ያለፈ ድርጊት ሆኖ ማለት ነው። I used to use a pen ማለት ነው እስክሪብቶን ይጠቀም ነበር ማለት ነው። እስክሪብቶን ይጠቀም ነበር ማለት ጀchuudha. I used to use a pen. እስክሪብቶ nan fayyadaman ture jechuudha. እስክሪብቶ yookaan ammoo peennaa jechuudha. qalama nan fayyadaman ture jechuudha. qalama nan fayyadaman ture jechuudha. nan fayyadaman ture. I used to use a pen. Iskriptoo nan fayyadaman ture jechuudha. Kuntu astaqdimu qalaman jechuudha. Afaan Arabaatiin I used to use a pen. Kuntu astaqdimu qalaman. Iskriptoo ittaqam nabbare. Iskriptoo nan fayyadaman ture jechuudha. Okay. Barnoota keenya irraa asumarratti dhaabne jechuudha. We have finished our lesson today. Please share, like and subscribe this video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.